Alright, Premier League game week ke-7, penultimate lah. Penultimate second last. So minggu depan adalah final game week. Sebelum kita start, jangan lupa subscribe channel Juga Roar TV. Episod lepas terlalu banyak valuable komen. Gila-gila lah. Gila. Okay, so hari ni kita nak start dengan game Arsenal versus Newcastle. Arsenal cemas kot sebelum game ni. Kalau sebab takut kalau Newcastle menang, depa flip frog Arsenal lah, potong Arsenal. Tapi aku sebelum game start tu dekat-dekat nampak Alexander Isak injured, groin injury. Aku lega. Dia tak mau main untuk future club. Untuk future club lah. Kita faham dia respect lah. Kita faham dia respect lah. Dia kata takkan aku nak potong Arsenal. Kalau dia score gol dia tak celebrate. Masalahnya setiap kali lawan Arsenal dia score mat. Tanduk lah, apa lah. Banyak dia ada balon Arsenal. Arsenal lawan Newcastle ni aku cuak ke kan. Apa macam cakap dia akan leapfrog, lepas tu Arsenal in trouble lah. Apa in terms of nak layak 1 point je tak silap aku. Kalau last game ni tak silap aku, tapi at least bila menang ni confirm dah. So that last game Arsenal main kat lawan Southampton main kat Southampton kan. So ni final game dekat Emirates tak silap aku. So sepatutnya a celebration lah sebab lepas game tu banyak Arteta cakap dengan fan macam biasa lah kan. Odegaard cakap dengan fan. Jadi kita expect kita kena menang, betul kita kena confirm Champions League pemilihan qualification siap lah. And Arsenal menang lah, dapat 1-0 tu. Tapi bila bagi aku David Raya jadi Superman semalam. Beberapa kali dia save Arsenal. Dia buat mistake lu. Memang dia buat mistake yang dia pergi passing daripada bawah pergi straight. Aku rasa dia passing Odegaard ke no. Trossard tu yang first lah. Yang first tu lah. Trossard kat midfield tu. Trossard. Daripada Trossard number false 9 lah kan dia. Lepas tu tapi bola tu intercept of Tonali Gomares shoot, dia save. Lepas tu dia buat double save lebih kurang, dia tolak tu kan. So aku lega sikit sebab Arsenal memang buat mistake banyak, tapi Newcastle pula tak boleh score. And the moment Arsenal dapat score balik, which is goal from Declan Rice, aku rasa beautiful lah. Good ending. Bukan good ending lah, dah beberapa game dah Arsenal tak menang dengan Newcastle. Finally dapat menang 1-0 dengan Arsenal, walaupun 1-0 je, tapi at least dapat qualification. Sebab tak ada benda dah nak celebrate untuk Arsenal season ni kecuali ke qualification ke Champions League. And itulah habis celebrate, dapat skor seronok. Ya, hang pun kata tak ada benda nak celebrate. Dan aku tak mau turun pada nombor 2. Betul kan? So kalau boleh aku nak kekalkan 3 season in a row nombor 2 tu. Sebab tak cantik lah nombor 2. Lepas tu Mai lagi turun nombor 3. Nombor 3 tu pun tetap tak lepas tu nombor 4, nombor 5. Sebab kalau kata kalau dengan Newcastle confirm naik dah. Lepas tu City ada 2 game in hand. Dia menang 2, dia potong lagi lah. So sangat-sangat messy that kind of situation. So now Arsenal dah secure, aku okay. Tapi aku rasa lah, based on game tu, aku rasa Newcastle nampak a better side as compared to Arsenal. Sebab aku tengok Newcastle hurt Arsenal dekat zone-zone yang lebih bahaya daripada Arsenal cuba untuk tebuk Newcastle lah. Mostly Arsenal kena hit on counter attack, tapi bila Newcastle bagi bola ke atas, Arsenal punya style of play sama lah kan. Style of play Arsenal dia akan slow build up daripada bawah, lepas tu move from left to right, right to left. Tapi bila sampai kotak penalti, hantar Newcastle defend macam mana. And with 3 centre back, lepas tu with 2 full back, mereka always compact. 2 midfielder, Tonali dengan Gomares akan always support defensive backline. Arsenal tak ada ruang dalam kotak penalti. Memang tak ada. Aku mengharapkan Mikel Merino, tapi dia kena red card minggu lepas. Sebab dia dual winning monster lah. Untuk lawan dengan Newcastle ni, kita perlukan orang macam ni. So a little bit lucky untuk Arsenal sebab Isak tak ada orang nak pick up bola from midfield. Lepas tu Joe Linton tak ada kan. Geng-geng gangster ni tak ada. Lepas tu ada 2 gangster je dalam game tu, Gomares dengan Tonali. So boleh. Tapi cuma Arsenal dalam penalty box chance tu tak cukup bahaya as compared to Newcastle. And then bila Arsenal masuk ke cuba nak penetrate penalty box Newcastle, tak berjaya. Dan Newcastle counter attack, aku nampak Arsenal kena slice through sebiji macam PSG. Macam game PSG. Dia percontoh bola daripada full back, Arsenal akan pressing ramai full back tu lah, tapi one pass ke midfield, boom, terus open. And then bola ke midfield tu akan dapat Gomares. Dan Gomares pula orang yang macam hang percaya 9 out of 10 lah. 9 kali daripada 10 attempt tu dia akan
dia tahu bila nak carry, dia tahu bila nak passing, dan most of the time bila dia passing bola tu, release bola memang cantik-cantik memang. Betul. Ada sekali je aku tengok dia release bola tak lawa, pergi ke sampai wing kanan dia bawah tak ada orang. Tapi lane tu kan dia through kat Gordon, dia through dekat siapa winger Leicester? Harvey Barnes, Harvey Barnes, Callum Wilson. So chance pun bahaya. Tapi in the end dia tak menang sebab dia tak menang chances lah. Betul. Dia tak menang Arsenal chances. lagi bab tu lah. Ya. And sekarang ni dah layak Champions League. Aku nak cakap sikit apa pasal line up yang Arteta hantar tu. Basically a strong line up lah untuk lawan Newcastle. Tapi bila hantar a strong line up pun hang struggle actually dengan Newcastle. Aku tak score lah kan. Yang kat sini kita tahu, tak silap aku, Ben White main kanan, Saliba, Kiwior, Lewis Kelly. Lepas tu Thomas Partey, Odegaard, Declan Rice, Martinelli, Trossard dengan Bukayo Saka kan. Sepatutnya ni basically hang dah 1-2 orang je missing the place kat situ. Tapi tu pun depa pun bekas first 11 untuk Arsenal kan. So aku harap benda ni tak jadi dah untuk ni dah kira habis scrap dah season ni. Next game aku expect Arteta untuk hantar budak-budak ataupun start dengan budak biasa-biasa sebab lawan Southampton je. Highlight dah tak payah pergi injured. Sebab tengok semalam pun Kai Havertz masuk balik, Callum Fury masuk balik, siapa lagi? Kieran Tierney, Jorginho semua masuk balik kan. Jorginho pun semua ni tak payah biar Jorginho pergi dah. Tu macam aku rasa Jorginho dengan Tierney tu last tribute home lah. Last tribute home. Sebab depa nak blow lah kan. Tapi kira banyak kena overhaul juga lah untuk team ni. Bagi aku kalau hang masuk first team ni, Arteta kalau dia ada idea macam mana first team ni nak main, okay. Second team tu hang jangan expect second team untuk main macam first team. Second team tu kalau hang rasa second team boleh main macam lane, terpaksa main macam lane, hang main lah macam lane kan. Macam tu lah maksud aku. So aku harap Arteta ada plan A, plan B, plan C lepas ni. Janganlah dah 5 tahun lah kat sini. Aku tahu hang nanti nak sign Zubomendi, waktu katanya nak sign striker Gyökeres lah apa semua kan. Gyökeres dapat lah, aku nampak macam dapat kan. Tapi kalau dapat dia tak dapat Isak lah. So pilih lah macam tu. Aku rasa tunggu final game of the season. Isak ni layak ke tak Champions League? Ya. Tak layak tu hang try lah dia. Bagi aku try lah, cuba. Tapi bila semua striker yang kita target ni semua ada pros and cons. Isak ni memang bagus. Tapi cons dia adalah dia kaki hijau dan harga kan. So ini tengok hang nak terima yang mana kan. So aku okay menang Newcastle 1-0. Finally menang dengan Newcastle. Itu kalau tak silap aku 4 kali lah lawan dengan dia season ni. Betul kan? Sebab Carabao 2 kali. Carabao kali kan. Carabao 2-2 kalah. Ya. 2-0 dengan 1-0 kalah tak silap aku. Tak ingat sekali. Lepas tu hang kalah dekat St. James Park, tapi hang menang dekat Emirates. So kali ni hang layak. Sekarang ni Newcastle pula yang in trouble in terms of qualification untuk tak tentu lagi kan. Tak tentu lagi qualification for Champions League spot. Final game lawan Everton main kat away ke? Lawan kat Newcastle lah. Lawan kat Newcastle. Patut-patut dia bungkus. Patut Patut-patut dia okey. Tapi satu aku rasa Arsenal juara release baju. Why? Why? Dia seorang lah. Dia seorang pakai awal yang tu lah. Kata setiap season sejak lah dia bukan selalunya last game of the season je. Game of the season. Tapi Arsenal early awal sebab Emirates lah. Sebab Emirates lah. Tapi yang tu lah yang dia champion dengan video promotion dia. Lawa. Asal lawa. Tak boleh. Nak beli lah. Pergi Singapura. Nak beli lah. Nanti pergi Singapura boleh beli lah. Tapi tu lah aku tengok Ash kan. Ash pun buat video TikTok. Dia kata satu lah, Arsenal juara sebab ni lah. Release baju kan. Baju aku beli dengan Adidas ni selalu lawa lah. So next season MU still dengan Adidas. Aku rasa kalau lawa Liverpool dengan Adidas. Kalau hang tengok balik zaman-zaman Gerrard Torres kan, Liverpool Adidas confirm lawa. Chelsea Samsung masa dengan Adidas kan, lawa. Siapa dengan Adidas confirm lawa. Sebab tak tahulah, memang lawa lah kan, as compared to Nike, Puma lagi barai. Masa Arsenal dia buat fit. Aku tak tahu aku tak boleh kan. Macam tak elok lah. Sampai Monreal pun nampak sadu. Paling aku kalau Puma ni aku ingat Santi Cazorla. Santi Cazorla pakai batang tu ngetung tu. Tapi itu Arsenal yang menang dah, baju memang lawa. Satu game away lagi lawa.
warna biru. putih pink something tu. Betul tu macam zaman O2 lama tu memang cantik memang cantik. Alright, next game aku nak review Man City dengan Crystal Palace. Man City kalah FA Cup final dengan Crystal Palace. Actually 2 in a row tahun lepas lepas kalah dengan MU. Okay, at least ada geng Arsenal. Tak ada bela. Geng tak ada bela lagi City dengan City. Tapi City terkejut bagi aku terkejut bila yalah on paper semua orang expect City untuk menang So tapi kita tahu Crystal Palace ni bukan team yang dia underdog kan. Underdog punya team, tapi a very big turning point dalam game tu adalah Dean Henderson pergi tampak bola olok kotak tak dapat kad merah. Betul. Gila apa kad merah lah. Pasal tu minit apa? Awal lagi besar lagi kan. VAR dah kan. Ada Habis tu siapa dia tak. Aku tengok VAR dia sebab tu angle tak nampak apa. Aduh alasan bodoh mana dia tak nampak tu red dah. Kalau hantar boleh ambil hantar ambil kamera VAR, ambil kamera highlight tu pun jadi betul kan. Kita nampak kan clearly dia tampak bola tepi tu. Tapi aku rasa sebab City player depa tak orang tak apa tak protes kan. Bila tak protes jenuh kau nak tunggu player protes dah tak nampak kan. City player tapi jenuh lah tunggu sebab hang kerja tu ridiculous gila bila dia tampak bola macam tu. Lepas tu nothing happen kan. Commentator pun highlight minggu lepas patutnya red card tu, easily red card lah untuk dan dia sebab nak kata VAR tak boleh check, memohong lah. So tu lah direct red card punya case kan. Aku kesian bab City bab tu sebab aku tahu kalau kena kat Arsenal memang buat threat memang fan Arsenal buat threat memang aku akan mengemuk tu turning point bagi aku. Sampai aku tak silap aku masa habis game tu pun Pep mengamuk kat Henderson kan. It's not fair dia kata kan. Tapi Henderson pun kata bukan salah dia, referee kan. Referee yang tak bagi tu kan. So ridiculous lah the decision. Sebab tak silap aku tu sebelum gol, after the goal tu Eze score. And tu Eze punya goal tu aku bukan nak puji Eze kan. Aku nak puji Mateta tu Mateta kan. Mateta ni dia macam player yang Arsenal perlukan. Tapi aku tak mau dia. Faham tu. Dia memang macam center forward yang Arsenal betul-betul perlukan lah. Memang build up play cantik, hold up play cantik, boleh score besar, strong, boleh tanduk apa semua, boleh shoot apa semua. Memang Arsenal perlukan dia. Tapi aku tak mau. Hang kena faham bila link kan Isak lagi keras ke Sesko ke dengan Mateta tak mau dia okey lah. Aku tak cakap dia tak okey, aku cakap dia okey. Tapi macam aku cakap hang ada pilihan yang lain, tiba-tiba ambil Mateta tu maksudnya pilihan nombor 5 lah basically kan. Tapi gol yang Crystal Palace yang create ada tak silap center back passing straight kat Mateta dapat hold up bola tu, Mateta passing balik dekat midfield, lepas tu dia cari ruang, orang passing balik kat Mateta, lepas tu dia baru dia buka kat wing, lepas tu cross masuk yang tu Eze sambung kan, buat score kan. So bagi aku cantik gila around play Mateta tu, gol tu cantik. And skor minit 15 kan saya lagu skor minit 15 Z skor. Tapi lepas tu City pun cuba nak try, tapi Crystal Palace lepas skor satu gol tu kau faham betul memang hold on to their life dia still main macam biasa dia main, tapi dia still hold on to their defend lebih deep defend kan. So good for them. Hilang Olise pun tapi tetap padu dia bawa. So good for them and then nak credit dekat Crystal Palace sebab dia pun now qualify ke Europa League. Dia pun merasa lah main dekat Europa Competition next season, bukan Conference League tau. So kalau siapa yang tak tahu, kalau hang Champions Conference League, hang masuk Europa League. Kalau hang menang Carabao Cup, FA Cup, hang masuk Conference League. Tu aku tak betul. Dulu tak ada. Sebab dulu tak ada Conference League. Mungkin baru lah, aku tak pasti lah. Sebab aku tengok Burn cakap itu. Burn cakap itu Lepas tu kalau Sunburn lah. Sunburn lah. Tak ada tipu-tipu. Tapi yang aku tahu for a fact, this 100% legit, confirm. Kalau hang menang FA Cup, you will go to Europa League. Tu yang maknanya prestige-nya competition ni lah. As compared to Copa del Rey, as compared to Serie A ke apa semua. Menang FA Cup ni prestige yang tu besar, masuk ke Europa League. So Crystal Palace main Europa League, can you imagine that? So untuk depa bagus bila tengok team depa tu bagus lah kan. Ada Morton, what a performance was
dalam game tu. Lepas Tapi tu dia tak ada auto celebration kan. Dia hospital lah. Dia pergi hospital kan? Lepas tapi tu bagus lah, dia tu bagus. Bagus lah. Underwater memang betul-betul bagus. Jangan lupa dia pun big clubs untuk signing dah. So dia tu destined for big money lah for Crystal Palace. Good business from Steve Parish, owner dia apa. Lepas tu Mark Guehi, mungkin Chelsea nak sign dah sama ni. So big signing, big money juga untuk Palace. Reject Newcastle 75-70 juta last summer. Lepas tu siapa lagi? Munoz, good signing. Mateta of course dia macam dark horse sikit lah kan. Masa dulu dia reserve. Striker payah nak beli striker Celtic France tu. Osun Oduat. Dia display Osun Oduat. Dan Eze hantar lah kan. Eze macam mana level dia dah destined for big team. Dan overall aku nak kredit kepada Steve Parish lah. Kalau siapa tak kenal, dia owner / chairman Crystal Palace. Dan ramai orang cakap kalau nak belajar macam mana nak manage Premier League football, actually Steve Parish yang orang lama lah, orang yang macam lama bertahan sebagai chairman ni, dia aku tak, lepas tu Daniel Levy, aku tak kata Daniel Levy ni bagus atau tak bagus, aku tak pasti, fans Spurs mungkin argue, tapi lama lah tanpa pemerintahan tu, mungkin sebab dia owner / chairman. Tapi Steve Parish ni, dia as compared to Spurs ni big club, Palace ni small club, and dia cuba untuk buat Palace stay afloat as long as possible. Credit dekat dia sebab dia cuba nak modernizekan Palace. Bila hang nampak tim-tim sekarang ni nak panggil young manager, betul tak? Contoh macam Arteta, Alonso, Vincent Kompany, dia panggil Vieira. So sebab tu dia tahu young manager ada track record dengan Arsenal, pernah main dengan Juve, dengan Inter. So Vieira main dengan City, boleh bawa fresh ideas. Tapi tak berjaya. Dia pun nak pakai template yang sama, tak berjaya. Last sekali dia pun fight for relegation, dia panggil Bong Belatuk balik kan, Bong Belatuk tu balik dan dia selamatkan. And then Oliver Glasner. Jangan lupa Oliver Glasner ni last summer dapat offer pada Bayern. Dia half season je dapat offer pada Bayern, tapi Steve Parish tak bagi dia pergi. So stay one more season. Lepas tu depa pemumpang dari Premier League, depa dapat qualify ke Europa League. Not bad lah. Not bad. So good for them. Basically Crystal Palace ni memang sebiji macam Wrexham. Ted Lasso lah. Wrexham. Apa kelab dah? AFC Richmond. Richmond. Wrexham. Dia pun memang Crystal Palace kan. Jalan AFC Richmond tu basically dia mungkin dia tak silap aku, dia Crystal Palace. Tapi dia pun London base lah. Dia pun London base. Tak silap aku, dia pun memang Crystal Palace lah aku. Sebab warna. Lepas tu Rebecca Welton. Rebecca Welton tu basically hang punya, hang sebut tadi owner Crystal Palace dia Parish. Lepas tu dia panggil unorthodox manager. Dia panggil Ted Lasso. Belum belatuk lah. Aduh, ada depa renew for new season renew for new season bila nak keluar. Okay. Tak tahu. Alright. So next game Chelsea versus Manchester United. Aku before game ni jalan, aku pun tahu dah game ni main awal Rabu pagi. Jumaat pagi, sebab nak bagi laluan lah kepada MU nanti nak main Europa League final. Aku dah tahu Chelsea mesti akan menang punya. Aku agak lah, aku rasa sebab MU hantar line up bodoh. MU tak ada lah hantar line up bodoh. MU hantar first team. Aku tak ada hantar first team, tapi hang rasa kalah sebab apa? Kalah sebab MU tak serius lah dalam game ni. Sebab macam apa, Amorim memang dia bagi first team main, tapi lebih kepada untuk bagi freshness sahaja. Macam tak payah puluh sangat sebab nothing to play for pun dalam Liga. Nothing to play for dalam Liga. Tapi Chelsea rezeki dia pun lah lawan Chelsea Liverpool yang mabuk. Lepas tu lawan MU yang macam tak menang pun tak apa. Tapi dia perlukan kemenangan ni. Sebab tempat dia pun tak sorted lagi untuk Champions League placing ni. Sebab basically dekat table tu sekarang ni dia yang dah sorted Arsenal selepas kemenangan dengan Newcastle, dengan Liverpool saja. Yang lain tak silap aku Chelsea, Newcastle, Villa, Manchester City dengan Nottingham Forest kan. Chelsea, Newcastle dengan Villa 66 poin sama semua. And semua lagi tinggal satu game. Lepas tu the next one is bawah tu adalah Manchester City 65 poin. Tapi 65 poin dia pun still ada 2 game in hand kan. Disebabkan dia main FA Cup final kan. Daripada 2 game in hand, dia menang tu dia akan dapat total, dia boleh climb sampai nombor 3 lah. At least nombor 3 lah kan. Depends on Newcastle punya result final game dengan Chelsea punya final game. Dia kadang-kadang boleh paling tinggi nombor 3 lah macam apa kan. So basically siapa yang dapat nombor 5 bila final game dah habis ni, belum tentu lagi hang akan layak Champions League. Sebab hang kena tunggu, hang kena harap Manchester City untuk kalah dua-dua game. Kan?
Betul ya? Kan? Ya. Ya, kan? Kalau Man City menang dua game, dia tendang. Dia tendang hang nombor keluar pada nombor 5. Nombor 5. Hang akan turun pergi Europa League Lepas tu Chelsea pula final game depa adalah lawan Nottingham Forest. Dekat Forest. Nottingham Forest ni memang form depa tak cantik sekarang. Sekarang kita tahu daripada awal season form depa cantik. Tapi form depa sekarang ni memang tak cantik. Tapi hang kena ingat depa perlukan kemenangan untuk layak ke Champions League. At least bukan Champions League pun, Europa League lah. Nombor 6 tu. Sekarang ni depa dah dalam position Conference League nombor 7. Kan? So macam mana pun depa nak at least Europa League lah, cari a higher prestige punya competition lah kan. Jadi macam mana pun depa akan Chelsea akan main depa, and Nottingham Forest akan main play untuk menang. So kemenangan lawan Manchester United ni untuk Chelsea memang sangat-sangat penting lah. Kan, walaupun untuk MU depa nothing to play for, tapi untuk Chelsea ada something to play for lah. And Chelsea main bagus lah bagi aku kan. MU pula main bukanlah buruk sangat, tapi MU lah kan untuk season ni bagus lah. Untuk tim yang nombor 18 ke 17 tak buruk lah kan. MU kena betulkan lah waktu transfer window ni. Ubat dia adalah mereka boleh menang Europa League Tapi Chelsea cuba masa line up tu aku tengok Jackson tak main, depa start Jackson kena kat merah. Tyreek Josh. Yalah, Tyreek Josh depa start Tyreek Josh dekat striker tu. Lepas tu Reece James start dekat right back tu. Lepas tu so overall Noni main 2 wicket, tak silap aku main kiri kan. Lepas tu Pedro Neto main belakang kan. So bila aku tengok game tu Chelsea main bagus kan. Main bagus sampai minit wopok tu Reece James dapat turn someone cross, Cucurella dapat score lagi. Cucurella ni aku rasa clutch player untuk Chelsea season ni banyak kali. Kita sembang dengan dia pasal dia banyak kali sebab nampak macam dia always go forward season ni. Dekat belah kiri tu dia akan marauding masuk sampai ke dalam kotak box, dan beberapa kali dia tanduk bola masuk gol. Betul tak? So kali ni lawan MU lagi dia sekali kita tanduk bola masuk gol. Maresca memang ada plan untuk dia, and dia guna plan Maresca tu betul-betul ngam-ngam dengan dia. Memang cantik. And sekarang ni dia menang dengan MU MU tak boleh kata apa. Dia kena buat something At least menang Europa League season ni. Aku harap MU menang. Ya. Anak Spurs menang. Aku macam tak apa, asal menang nak buat macam mana. MU menang. Aku kalau boleh nak duduk kalau. Tak boleh lah. Kau macam kena pilih. Bukan kalau guruh kau kan tau. Macam guru sambak stadium terbakar buat kat stadium ni. Lepas tu dia ingat dia nak scratch boleh bodoh. Alright, for Chelsea Cucurella lah season ni dia dah score 5 gol lah. Dan dengan 5 gol dia dah impressive lah. Tapi sayangnya dia tak menang Chelsea Player of the Season. Cassido yang menang. Well deserved. Tapi dengan 5 gol yang Cucurella dah tu cukup untuk buat dia jadi contender kan. Contender. So good for him. So situasi Chelsea akan lawan Forest. Final game dekat Forest. Must win game untuk mereka, siapa yang nak layak ke Champions League. Dan aku bagi satu permutation lah, yang aku baca statistik tu away game untuk Chelsea kan. The last time Chelsea menang away game adalah pada December against Spurs. So untuk lama milestone dan juga permutation untuk game ni. Chelsea kira 2025 tak menang tak menang away game. So Chelsea kena overcome a little bit of the odds sikit lah untuk menang ni. Tapi satu lagi aku nak cakap pasal Man United punya rekod this season. Dia pun pecah multiple club record this season. Of course lah, bila multiple club record 17 tu tapi bila aku baca rekod ni, dia akan come across macam aku troll Man United. That's how bad the record is. Aku tak ada niat nak troll. Aku cuma nak sampaikan message. Sebab game tu aku tahu nothing to play for United. United akan fokus on Europa League. Tapi after that game lawan Chelsea, Sky Sport yang keluarkan image ni. Ni statistik aku ambil daripada Sky Sport. Back to back. Season ni tak ada back to back win dalam Liga. Aku baca kot. Okay, teruk kan? Tak ada back to back win dalam Liga. Han tengok sekarang placement MU dalam Liga. Teruk betul tak? Sangat-sangat teruk. Sebab apa teruk? Tak ada back to back win. Aku pernah cakap sebelum ni, kalau Han nak ada good placement dalam Liga, it doesn't take a lot. Menang 4, menang 5. Han tengok situasi yang macam Newcastle sekarang, macam Chelsea sekarang. Menang 4, menang 5 in a row, you will be good. Han tak pernah menang 2 games in a row. That's why Han dekat tempat mana yang ada another club record mungkin akan mengejutkan Han juga. Aku baca kemenangan paling sikit dalam sejarah Manchester United 10 sahaja season ni. Sebelum ni kemenangan paling sikit adalah 16.
pada season 2021-2022. 21-22 10 dengan 16. Beza banyak. Lepas tu point paling sikit 39. Tu tak tahu lah. Sebelum ni paling sikit 58. 19 gol beza. 21-22 juga. Kekalahan paling banyak 17. Sebelum ni kekalahan paling banyak 14. So beza 3. Tu adalah pada 17 kali Kalah 17 kali. Itu terkejut. Ya, sebab banyak. Game 38. So almost half hang kalah. Fewest gol paling sikit dalam untuk Man United. Betul kalah 42 gol. Kalah 18. 18. Ni kat sini, kat table ni aku tengok kalah. Mungkin rekod ni sebelum game Chelsea. Sebelum Chelsea. So 18. So gol paling sikit 42. Sebelum ni 49 pada 2015-16. Gol concede, most goal conceded, ni kedua lah, 53. Tapi musim lepas 58. Games without a win 7 game, equalize rekod terburuk sejak 1992, 7 game. So ni adalah rekod-rekod buruk yang MU buat season ni. Dan aku rasa sekarang ni rock bottom lah untuk MU. Kan bila hang rock bottom sikit nak lagi teruk. So bila hang berada di rock bottom ni, nothing to go unless go up. Macam mana orang cakap? Hang tak boleh go bawah dah. And aku tak rasa under Amorim. Tapi masalah ni boleh. tak lah. Tapi aku rasa this season memang teruk. Dan aku tak rasa MU akan berada di kedudukan ni dah lah. Ya, sebab under Amorim, kalau hang bagi dia musim depan satu season lagi, dia akan improve all these metrics lah. Tapi itulah aku kata, betapa buruknya rekod ni. Aku baca saja hang akan tuduh aku trolling. Tapi aku tak troll. Ni aku just baca sangat-sangat teruk. Dan aku rasa bila hang kat rock bottom ni, the only go no is go up lah. Memang tak boleh. MU nak build new stadium with the kind of record, tak boleh. Betul. Aku baca agak report bawah ni Radcliffe lepas dia beli MU, net worth dia jatuh berapa bilion? 7 bilion. So banyak 7 bilion banyak kan. 7 bilion. So maksudnya dia invest kau ke the value of Manchester United jatuh. Tu lah kan. So aku tak rasa dia pump duit sampai 7 tu ya. Betul. Tu lah aku rasa. Lagi duit dah. Lagi kali cut lah. Dia tak pump lah kan. Tak tahu. So betul lah, net worth dia jatuh. Alright, final game Spurs versus dengan Aston Villa. Aston Villa tim yang perlukan kemenangan, menang 2-0 dengan Spurs. Tapi Spurs as compared to Manchester United, MU dia fill in quite a few first team players. Tapi Spurs aku rasa yang first team player yang main Odegaard, lepas tu Martial, Richarlison, Son, yang ni yang akan start nanti. Yang lain tu dia rest. Tapi dia kalah lah. Kalah 2-0. Depa rest lah. Basically depa nak main apa? Nak main final dengan MU nanti kan. Tapi Spurs kan, orang tak expect mereka duduk dekat position yang sama macam mana MU tengah duduk dalam position ni kan. Spurs ni masalahnya, Depa bukan macam MU memang orang nampak teruk, lepas tu dia duduk kat situ, tak apalah. Spurs ni dia bukannya like daripada awal season tu dia memang dah teruk dah. Dia punya metrik semua ni sepatutnya dia ni top 10 lah basically kan. Top 10, top 6 lah kan. Dia punya matrix lah. Dia punya attacking matrix. Aku ingat lagi masa awal-awal season orang buat keluar tu, attacking matrix dia pun macam better than Liverpool, City, Arsenal. Arsenal kan. So sepatutnya dia pun duduk kat situ. Tapi kekalahan yang tiba-tiba mereka dapat skor lu macam mana pun lagi mereka akan kena comeback kan. Tu menyebabkan aku tak tahu lama-lama moral down kan. Banyak player mereka teruk. Lepas tu sekarang ni aku tak injury banyak. Masuk nak pi Europa League final ni pun depa ada banyak injury. Tak silap aku Madison tak boleh main, Kulusevski tak boleh main, ada seorang lagi siapa dia? Berval yang tak boleh main, tapi dia kata mungkin dia akan beat the fitness test. Berval mungkin Berval lah satu lagi. Timo Werner pun injured sekarang. So banyak player dia pun tak boleh main lah sekarang kan. So untuk MU, so aku faham je kenapa siapa Postecoglou tu kan. Kita panggil apa? Angie kan. Angie duduk hantar second team, tapi sebab kalau hantar first team juga yang patutnya main kat final, nanti kalau injured kan final nak main siapa bro kan. So bila lawan Villa ni perlukan kemenangan ni sebab depa nak climb. Sekarang depa sama point untuk Newcastle dan Chelsea. So depa perlukan kemenangan ni. Nasib baik depa menang juga sebab depa mesti kena harap, tak silap aku depa sekarang lah nombor 5 betul ya Villa kan. So depa kena harap City drop 0 point basically kan. 2 game tak menang. Mesti aku rasa harapan yang sangat besar lah kena datang kan. So
Villa aku target akan jatuh Europa League lah. City akan pergi masuk ni. Tapi at least mereka bawa pergi sampai ke final day lah. Mereka menang dengan Spurs ni. So cantik lah. Tahniah Villa kalau kata. Tapi Spurs gulang lah Europa League nanti. Ya, untuk Aston Villa aku tengok post game tu Emi Martinez macam thank the fans, menangis-nangis hayat mata semua. Dengar kata dia ada offer from Man United dan juga Barcelona. So dia nak pindah. Ya, tapi kayaknya dia ada offers lah. Dia ada offers tapi ni based on rumours kata ada offer from Man United dan juga Barcelona. Tapi more clubs will come from him. Dan kau tengok dia tu, dia macam Atletico punya manager lah. Goalkeeper lah. Kan macam Atletico punya type kan. Tak tahu Atletico pun ada bunyi nak jual Oblak or something. Tapi kalau so far Barcelona dengan MU lah, dengan kata MU nak beli dia, Onana akan kena ship out. So aku tak tahu dia akan pergi mana. Tapi aku rasa dia akan tinggalkan Aston Villa. Tahu Aston Villa nak beli siapa? Johan Garcia. Oh shit. So Aston Villa dia kata target player Arsenal nak. Selalu kau tu. Nipan nak kata Arsenal kalau ada race kepada Aston Villa kan. Walaupun dalam Januari kita Arsenal nyari dapatkan dia. Lepas tu Onana Amadou Onana kan, midfielder tu. And then now Johan Garcia. Tapi kalau hantar cakap Aston Villa qualify ke Champions League, lepas tu Johan Garcia akan boleh masuk sebagai first team goalkeeper lagi. Lebih baik daripada Villa. Dia pun rasa macam Villa better club lah. Sama macam Nipan cakap macam aku ada high chance untuk main first team untuk Villa as compared to Arsenal lah. Sebab Villa bagi aku chance untuk buat jadi stepping stone. Tu apa yang prospek Aston Villa. Alright guys, setakat ni sajalah review kita untuk minggu ni. Game Liverpool tak ada. Satu sebab Liverpool marah itu. Bukan sebab Liverpool lawan Brighton pagi Selasa ke kan. Sebab tu lah Liverpool tengok Liverpool pergi holiday kan. Depa pergi Ibiza ke, depa pergi Dubai or something tu sebab depa ada rehat banyak. Summer of 666. Sama. Depa fan Liverpool pun marah, kata jangan celebrate trend. Player tu throw party for trend. Tak tahu lah. Katanya player bukan player throw party lah, macam farewell party macam tu lah. Tapi James Pearce aku baca pagi tadi punya report cakap something like depa gather je tapi macam trend buat macam farewell party untuk dia macam tu lah. James Pearce cakap macam tu lah. Aku tak tahu betul tak, tapi sampai ada orang tangkap gambar, aku tengok gambar ada signboard apa semua, Summer of 66, Summer of 66 over here lah apa semua tu. So kita tak tahu lah. Tapi aku tengok kat timeline banyak fan Liverpool bara lah dekat Liverpool atau bara dekat player lain cakap lain, jangan celebrate trend. Tapi hampa kena faham, hampa tu fan saja kan, hampa tak kenal depa kawan dia on personal level kan. Depa tu kawan, macam salah kawan dengan dia. Suppose like memang saja nak bagi fan Liverpool maki kat bawah komen lah. Tak ada. Tak ada. Tapi aku cuma nak kata aku faham kenapa. Mungkin nampak pelik kenapa Liverpool play kawan-kawan dia throw party kat dia. Tapi sebab kan Real Madrid dah agree 2 juta untuk bayar kepada Liverpool untuk dia masuk awal. Takkanlah dia nak celebrate dia after liga habis, sebab dia nak kena fitness untuk Club World Cup kan. So dia pun celebrate awal. Tapi aku tak mahu ulah banyak. Sebab tapi hang cakap James Pearce kan, James Pearce punya source kan, bukan tak abang trend bergaduh dengan mak trend, kakak trend, adik trend. Macam komen apa, abang trend, mak trend, adik trend, anak trend, girlfriend trend, semua keluar habis semua. Aku macam malas lah. Alright guys, sekali sajalah. Subscribe. Jangan juga TV, I'll see you guys. Take care. Peace.